A sopra de sa Sardigna in condizione de chelu pagunuidu pro su passaggio de nues artas. Pentos in sas primas oras debiles o moderados de sa banda occidentale e nord-occidentale, fortes in sas costas de su Cabesusu, attenuazione progressiva de sa ventilazione chin tendenzia a mudare in su mortadie. Marer meda movidos o attrettos o abulottados chin movimentu de sas undas in falada progressiva. Temperaturas mínimas in aumento finzas moderadu, Casteddu 11, Tattari e Nugoro 8, Aristanis 10. Temperaturas massimas in aumento, Casteddu 20, Tattari 14, Nugoro 11, Aristanis 20.